Kalain sun ke Air India ke Boeing 787-8 Dreamliner ke wakit kamwa aspa so ho arngut ki bru dahap ke skandau na mode crash ke du hadin katugat ni por her ke Ahmedabad airport dewa temu la ke London. Nai aspa so ho arngut aspa le ho arngut to ki bru la luti which pa ngut bon ki bru penlai ya ke ni kalain sun. Cispan ro khune ngut to ki wan India san ho le ngut ki wan UK wi na Canada wa nya ngut na Portugal. Ini wajah ada go yo urindur iwa penyu wa ni kalain sun ta cham chitom ko ku chnen wai no ka khandau hai por ka ma chiwji le wa pran nei sngi. Nai da wa dang herwat ko da em go le boni phnyang kham tam de wala jinga cha London. Ki video de penyu wa ni kalain sun de her go chan ba hai khandau da antat du kam wa praspa arosan fit wai mie go ku chjrong. Ki video de por penyu wa jor ba hai tadam mi wa ki kri de plek ding dai lang ki ambulance de por ki hai ni thau. The Directorate General of Civil Aviation DGCA da pentikna go pilot ka ni kalain sun da benti wa da panirap una ma ga meide cha air traffic control mar hadin wa her ko. Ka kubor wa tikna da wa hap wa hostel medical college ai wa da em da ki phaungut ki wa yap wa ki manso. Ki Air India da kubor ga wajia hai wa pilot yong ka to captain Sumit Sabharwal line training captain wa da panher ki kalain sun la praja aspa kanta hai kam yong o. Ka DGCA da sedang go ya itakit wa ki bru Aircraft Accident Investigation Bureau AAIB le da lagi cha ini tahu. अहमदाबाद गाड़ी नगर कोर्ट में प्लेन फटा दिए। बेचारा बच्ची हमारे हालत पर देखो भाई बच्चे वो गेले 8 रुपये से बच्ची હું કરી દઉં છે આના મારા નથી કરી पड़ी जाएगा मरी जाए नीचे आओ शो તમે મને લો उसने मारवाना है हमारे वीर के भाई ने शॉर्ट सर्किट हुआ नहीं सर। हाँ शॉर्ट सर्किट में से ये सीएनजी गैस बाटला पड़ा है। गैस लाइन भी है, गैस लाइन भी है नीचे शायद। अरे गवर्नमेंट जबरदस्त प्लेन क्रैश हुआ है। आग लगी बस्ती में।
हजू तो फूटे अच्छा भाई